Abdul nongeye kugusuhuza tano dure kuri match ikipe ya Sport ijya kwakira n'ikipe ya Gicumbi. Iyi match iteze gute mu mboni zawe? Ni match ifite ikivuze, ni match nziza cyane, ni match muri match za Sport yagiye ikina mu minsi yashize, ni match iri igenda, ni match irimo yavuzwemo amagambo menshi mbere yo kwitangira, ni match Sport yakaniye, ni match Sport iraza kugaragaza ko ari ekipe ikomeye. Sport yahindutse, yaba ari muri staff, yaba ari mu bakinyi, mbese morali iri hejuru. Sport ni match yiteguye, abakinyi bameze neza, ni match yabonekamo ibitego byinshi, imvura y'ibitego. Yego, nyuma yuko umutoza ari ingingo mwakuye mu kimuri cyo Sport, amagambo akomeje kwa amagambo, uyu munsi nagarabana bisasi hongeye kuvuka intambara hagati ya Sport n'ikipe ya Sport. Ibi bintu bibana gute ko Kiyovu Sport akene kutaba umutoza wayo? Ndagira ngo mbwire abayovu kuko football si intambara. Nimba umutoza yaravuze ati njyewe nta muntu n'umwe, nta mutoza n'umwana utoza hano mu Rwanda ndetse nabo hanze y'igihugu utakifuza gutoza Sport. Kuba mbonye shuwa yo kuba nakongera nkagaruka muri Sport nagiye ibihe byiza, nari mahirwe mbonye. Sport ni ikipe ishobora kuguhindura ubuzima bwawe, Sport ishobora kuguhindura CV yawe. Niyo mpamvu kuvuga ngo Sport ngo Kiyovu Sport ngo irakanira ingingo, hari ingingo yayibwije uko yabwiye ati Sport rwose mwihangane, aho nabavanye murahazi, mwari mugiye kumanuka, ariko mu gihe ikipe itari imeze neza bagira ngo mwari munyoroheye, nakoze akazi kangomba, ikipe ndabazamura mbashyira ku rwego, mbashyira ku myanya myiza muri shampiyona. Ariko nta mpamvu yo kunzitira, nta mpamvu yo kuvuga ngo ntabwo mwatuma nirekeza muri Sport. Ni ukuvuga ngo football si intambara, bicaye baganire. Hari ingingo Francis ahekeye Sport ibyo abagomba nabo bamureke, bareke football si intambara, bareke gukanira ngo ko yaje muri Sport, ntabwo yabatoza ku ngufu ko niyo byagenda gute. Rero kuba hari ingingo bamuje kuza gutoza match ya Sport, nta byacitse, ibyo yatoje abakinyi bagiye kubikora. Niwe nubwo atawicaye kuri bande tushe hano, ariko niwe ikipe yabanje yabanje mu kibuga, abonye ko yakozemo impinduka. Urabona abakinyi barimo kuzamo, babonye bo bavininyo hano bameze nabi, baje bameze neza, urabona baganijuru ba Richard ba Obedi. Beba naona ko Sport ni ekipe imaze imisi ifite imbaraga, yaba muri fitness nka Marcelije forume avanya mu Mavubi, wabona ko arimo bigisha kabisa, babwira ati imbaraga, abasimbuka bari, wabona ko imyitozo imeze neza, barimo barishusha. Mbese nashyuho abatoza gwaka na mugenzi we barabikora, arasasha hano bagose barabikora, nta kabuza. Iyo ubonye na bande tushe iriho hari ingingo, ikabazaho Sasha, ikazaho Romami, ikazaho Bakame, ikazaho na Mwambari Sharije, iyi swadi nicyo uyitezeho kuba yabesha igikombe? Urakoze cyane. Iyi swadi niyo iyi swadi ni ekipe, ni swadi nziza izire Sport, ni swadi. Urabona Sasha yanyuze muri Sport, nimba nibeshe n'umukinyi wayo cyane. Romami Marcel yarayikiriye n'umurejanderi. Hari ingingo Francis yayigiye mu bihe byatwaye ikomeye, atsinda n'umukeba, ayikubitira Huye. Urabyaturindiriye, Bakame yaturindiye, yaduhaye igikombe, twari karifiye tugera hanze, Bakame ameze neza arimo. Ndagira ngo mbabwire ngo Sport nta byacitse kuba Romanuze hari ingingo akoze cyane ataraza, ariko umutima we ari muri Sport, umutima urahari. Bene tushe n'abari bo bita Sasha yungirijwe na Romami cyane, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu ni ekipe bro. Ikipe ya Sport ubona ko iri hamwe, abakinyi bagarutse, ubona ko bafite barishari, bameze neza, abakinyi bose bameze neza. Rusudiyanye yaragarutse, nta mvune afite bro. Abantu bagiye kureba match ya Gicumbi, ni ekipe nziza ikina umupira utuje, kandi natwe twebwe nawe dukina n'ikipe zikina gipira ndaguteye, dukina umupira wabo n'iyungure mu ndirimbo yacu. Ubu munsi bagiye kubona Sport imeze neza, ivuguruye, nubwo umutoza mukuru ataba yicaye kuri bande tushe, ariko niziwe n'ikipe yabaje mu kibuga niyo wayipanze. Ibyo yabaganirije nubwo yabwiye ati njye nubwo nicaye hara, mumenye ko ni kubareba, mumenye ko ndimo kubareba, ukora amakosa ni akazi kiwe. Njyewe ikipe napanze mu kibuga imaze iminsi yayigaragaje neza, yakoze imyitozo, niyo ibi bimerita kuba yabanza mu kibuga. Kandi no kuri bench abakinyi bameze neza, no kuri bench babona barahari, bayive, urabona n'abakinyi bameze neza, ubona ko ekipe ya Sport mbese n'abakabange n'ikipe imeze neza. Kandi Bakame niza nako, urabona Bakame yabwiye Kwizera Olivier ati mu Mavubi
warigaragaje kandi nahandi wabivanye forume nahandi wazivanye muri siporo. Niyo mpamvu ugomba gukomeza ugashimangira bwa buhanga bwawe, ukongera ugahagarika ekipe neza, mbese ikipe imeze neza. Urabona Kwizera afite na morale avuye mu Mavubi, arabizi ko twe twasakuje cyane kugira ngo babe bamushyira muri ekipe nationale bashaka kumugizayo, ariko Rayon Sport imeze neza, umukani mwiza muri Sport nta byacitse. Naho hari ingingo na Kiyovu Sport na Ferwafa bicare football si intambara, babiganire babinoze neza, umutoza abe yatoza ikipe yifuza gutoza nka Rayon Sport. Ugendeye ku mibare hari uyu munsi ikipe yapera kurusha amanota 7 ariko ifite imikino ikomeye kurusha ufite ikize cya champion kibanga guteba gitwara. Urakoze cyane, nkuko twagiye dutakaza amanota, urabizi ko twari twayishyikiriye tugenda dutakaza, ariko twari duhura n'amakipe y'ibihugu aratugora. Ikibuga cya Musanze cyaratugoye, warabaye dutakaza turatsikira kwa Tetero, warabaye amakosa ya Bruno Ferri, umutoza watwiciye cyane wanatuvangiye. Kuba yaragiye rero muri Rayon Sport imeze neza, ikinere kirahari, dufite umutoza mwiza, ubuyobozi ni bwiza. Umuyobozi wacu Murenze Abdara, tuvuga tuti turashimangira ko rwose nta gihindutse abatureberera ntibazagira undi badushiraho. Hari ingingo bameze neza, ikipe imeze neza, Murera nta byacitse, ubu Rayon Sport imeze neza, mbese iradananje. Watangaza mwatsinda amatsinda ibitego bingahe? Ntabwo nabura gutangaza ko ndagira ngo mbabwire ko ntabwo mbabwira umutego ako njya hejuru y'ibitego 2 kuko Rayon Sport uburyo maze imisi nyona mu myitozo, uburyo barimo umutoza ari ingingo akina umupira wirukanka utsinda usatira, kandi baforonganya wabonye ko abamaze imisi baramaze kumenya bana ko afite imbaraga, afite inesera izamuye. Urabona ko afite n'abantu bari mu mupira neza, uyu munsi bameze neza, bafiniye babirukanka mbese baho bede bamuzamura amasantere hejuru y'ibitego 2 rwose, niko ngewe mbitangaje kabisa. Bana cyane, kandi na nyuma ya match turaganira ndagushimira wakoze cyane. Macho wanagupita kwa zaidi kwa Gicumbi, macho iteze iki? Aya manota 3 ndayakeneye. Yego. Ndabikubwiye. Njye narakubwiye ngo faze retour ya Murenze Budara. Icyo dushaka ikipe nzahura yose. 3 n'ubu ngubu Gicumbi gato. Ndashaka igikona papa. Ndashaka igikona. Barimo baranyerereza. Nitaye kuri squaga za KMC. Nitaye kuri squaga zageze zivugwa mu Mavubi, Kwizera ntahamagarwe. Narakubwiye big man brother. Kwizera ntahamagarwa. Ntabwo tuzitabira match yose y'Amavubi. Kwizera. Yes. Akimara guhamagarwa saa 6 z'ijoro byarangiye. Amahoro yaruzuye. Abanyarwanda turanezerwa. N'uyu munsi uranezerewe, nanjye ndanezerewe kubera Kwizera na Rayon. Ubu icyo nshaka ni igikombe. Ni igikombe ku itariki 2. Reka ntangarize PR. Wallahi wa billahi. Kuri mbaperi igikombe cyo mutizagera. Niho mufite umukino wa mbere. Reka nkubwire mpuzamahanga, iyi aperi nta kintu iriho. Hilali azagusubira n'itozo bamenamba. Ibyanjye ndarabikemuye. Murenze Budara turamushima nk'abareyo, Imana yo mu migisha karusa n'amahoro. Natwe nk'abareyo turagukunda. Iyi match iraguza ikipe Gicumbi. Urabona muri bisire byoroshye. Abafana bagiye kuza nubwo hari abayambutiyaje n'iteriko, abafana stade iruzura mu kanya. Yes. Ibitego 3. Narakubwiye ngo ikipe nzahuriye yose muri phase retour ya champion. 3 phase retour ya Murenze Budara ni 3 papa. Tujye kwibona no. Mukuye umutoza muri Kiyovu Sport ingingo. Mukamuzana mukamufasha muri Gasogi. Bamamara hari. Bakamara hari. Nuwo bita mwambare Serge. Iri aswadi iteze iki? Reka mubwize kuri mpuzamahanga. Roma mimezerera hanga. Nta kibazo jewe mfite nk'umureyo. Ndi umureyo mu mutima, ndi umureyo mu maraso. Narakubwiye ngo ntago nzavugira kuri iyi mikoro ntari umureyo. Ndi umureyo mpuzamahanga. Nta kibazo n'iki na kimwe mfite. Yes. Uragushimiye tusura match yanjye. Urakoze cyane, nanjye ndagukunda. Urabona n'abakunzi ba siporo babaje ku bwinshi twaje gukigira ikipe yacu. Urumva icyizere cyose abari cyose ku gakipe kazamutse cyo nka Gicumbi.
tugomba kugahereza ibyako tukakabwira ati welcome, tukabwira ngo ikaze kabisa nuko ibintu bimeze. Nyuma yuko bavuga ngo Gicumbi ni betting we baguteze ikipe na Mukuru wirenze urongera guha n'ikipe ya Rutsiro i Rubavu. Imikino wizeye? Mbo bungewe amakipe yose yagiye gukina na Rayon Sport, imikino yose usanga ikipe zagize zayikomeje zigize zikomeye, ariko zikomerera kuri twega zazishaka ifoto. Ubundi uhuye n'umusitari umwereka ko ntashaka kumukura ifoto, ushaka kumwereka gukomeye ujya kumukuraho izina. Ndayitsinda ibitego 4 isubiriye waba Gicumbi vuga ati mbonye ikipe y'Ikigali kina ku matara. Utangaza ibintu bikaba tubyize ko bino biri mu match gutya ya Rasulullah ku izina rya Nyagasani. Twebwe nk'abakunzi ba Rayon Sport twareye ko n'indi kipe tuzakunda muri Rwanda yose Rayon Sport turekunda namwe murabibona. Ndabivuze Gicumbi ndayitsinda ibitego 3-0. Reka dusubira match ya inshallah. Sawa.